no musi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntadenga ingo yafashe iyo yabwiye mu byumbe ntagiye kuvuga ngo nshingo nemba Gasenyi ngo cyangwa Kanyaru ngo ngiye mu Rwanda jamye nabiho nabo dukeneye n'abari bari ngaho gataka twabirukanye nabo ugomba gukora ibishoboka byose umutekano w'abanyarwanda udashaka ku butaka bwawe ukubahirizwa ukawubahiriza ukabaherekeza kugeza igihe binjiriye mu gihugu cyabo. Urabizi twebwe natubwo tuzabakirira ku mupaka bahabwa ubufasha bukenewe ubwo ari bwo bwose ubushoboka, ariko ntabwo ari u Rwanda rushobora kuvuga ngo rwinjiye mu Burundi rugiye kubazana kiri ku Burundi bubitangiye uburenganzira. Ariko nimba mbumva neza bivuze ko nubwo bavuze ko babirukanye ariko u Rwanda rwo rutarababona. Ntabwo turabona nta munyarwanda turabona bavuga ko birukanye Burundi. Hari abari bariyo batuyeyo, hari abari bariyo bari mu bucuruzi, wenda hari n'abigagayo. Kuvuga muri rusange ngo babirukanye nabo ntibavuze ngo birukanye kanaka na kanaka. Abantu bari batwaye mu modoka imitwaro imizigo bayijyanyeho cyangwa bagiye kuyizana. None nk'abari basanzwe wenda bafatiwe n'iki cyemezo wenda bari bagiye mu bikorwa bisanzwe cyane ko nta wari witeze ko bafunga. Wari ugeze wenda nk'igihe cyo gutaha mwamubwira nk'inama ko ari buce hehe ariho bigenza ati nibyo nkubwiye nta bubasha u Rwanda rufite ku butaka bw'u Burundi. U Burundi nibwo bubishinzwe nibwo bushinzwe umutekano w'abo banyarwanda. Nibo bababwira bati turabirukanye wenda ntabwo dushaka kumuca ku mupaka ukanyaru ni muce ku mupaka wa Nemba kuko niho wenda umutekano wanyu turimo tubahiriza neza. Ubwo nabo bagomba kubahiriza amabwiriza ubuyobozi bw'u Burundi buri buze kubaha. Ko mu mbere ya 2022 Burundi butarongera gufungura igihe byitwaga kufunze mu kirere harakoraga, ubu ngubu ho ni hose yafunze hose. Ariko niba mukurikije ibyo bivugiye ubwabo bavuze imipaka Nemba Kanyaru ntabwo bigeze bavuga umupaka wa Bujumbura cyangwa se wa Kigali. Ubwo turavuga ku kibuga cy'indege. Ubwo niba batabivuze harafunguye, niba nabo hazafungwa nabyo tuzabimenya. Ariko nk'uko nabivuze ugendeye ku bunararibonye bw'igihe umupaka wafungwaga mu myaka ishize ho ntihari hafunze. Yego ubwo mwagira inama ko abantu bakomeza gukoresha iyo nzira abanyarwanda? Oya ntabwo ariyo nama nabagira. Icyo tugira inama abanyarwanda nuko bagomba gukora ibishoboka byose bakarinda umutekano wabo. Niba bumva bagomba kujya i Burundi bakaba bajyayo uko ari ngombwa, ariko hari ikibazo none se umunyarwanda waba wazi ubwenge bakamubwira ati ntabwo tugushaka urumva yabajyahe, ntabwo byaba ari byiza. Uburundi rero buti twafunze umupaka kandi nta banyarwanda dushaka turabirukana. Guverinoma y'u Rwanda irabigenza ite nayo irabikora ityo? Guverinoma y'u Rwanda irahumuriza umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda ntacyo azaba. Umurundi wese uri ku butaka bw'u Rwanda natuze aryama sinzire akora ibyo yagombaga gukora. Sina ngombwa no kwiga tubwira ngo inzego z'umutekano ngo abanyarwanda oya turabizi ntacyo bazaba. Ntabwo bagomba kwikanga kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe cyo gufunga umupaka. Nimba umunyarwanda adashakwa i Burundi, ambasade y'u Rwanda i Burundi biracyari ngombwa kwikora? Irakomeza gukora kuko ntabwo umubano ushingiye kuri ambasade wavuyeho. Ngo ndibuka tugirana ikiganiro n'ubundi nk'iki ndibaza ni mu ntangiriro z'umwaka ushize. Mwe mwatubwiye ko kiriya kibazo n'ubundi u Rwanda rwari rusigaranye n'u Burundi cyabariye abantu bavuga ngo bihishe mu Rwanda bakekwaho ibyaha ariko u Rwanda rwo rukabafata nk'impunzi. Mwe mwatubwiye ko abanyamategeko b'ibihugu byombi bari kubiganiraho ndetse binatanga icyizere. Babuze aho bahurira kugira ngo kirangire. Icyo ngicyo mwakibaza abarundi bo bahisemo gushyira ibiganiro nk'uko nabo babyivugira kubishyira hanze. Ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda ijya gusubiza ibintu atariyo nyirabayazana. Ibiganiro byari bihari, ibiganiro byakomezaga nk'uko na ba nyir'ubwite babyivugira, bahisemo kubihagarika bakashyira hanze umwanzuro bo bafashe batanagaragaje icyaganiriweho n'icyananiranye n'uwananiranye. Mu itangazo twaraye tubonye rya guverinoma y'u Rwanda nyuma y'uko Burundi bwafunze uyu mupaka, mwagaragaje ko u Rwanda rutabyishimiye kubera ko ngo binyuranije n'amategeko y'imigenderane y'uyu muryango wa EAC. Ku Rwanda ho bitwaye iki?
ariko ku Rwanda gufunga umupaka uko byaba bimeze kose bigira ingaruka. Reka tunavuge ntitunigiye kure bigira umupaka kuba uturiye barasurana baragenderana barahahirana, hari n'abambuka bakajya kwivuza, hari abambuka bakajya guhaha, hari abambuka bakajya kwiga. Yego, ako konyine karahagije. Noneho ntabwo niba tuvuze ko awuturiye n'abaturage b'ibihugu byombi, u Rwanda rurimo miliyoni 13, Burundi ndumva nabo barenze miliyoni 10, abashaka kujya kuruhuka, abashaka kujya gucuruza, abashaka kujya gukora n'indi mirimo yose, abo bose ubu bahagaritse. Iyo ngiyo ni imwe mu ngaruka ihita inaboneka ako kanya. None wajya no mu zindi rero umuntu azirondoye ntabwo twazirangiza muri iki kiganiro. Ubwo tukibaza ngo none mushingiye ku ngaruka wenda bishobora kugira ku ruhande rw'u Rwanda kuko nirwo muvugira, hari icyo muri bukore kugira ngo iri tegeko ryanyuranijwe cyangwa amabwiriza ya EAC yahonyowe yubahirizwe? Icyo u Rwanda rukora nuko ruguma aho ruhagaze ku nzira yo kuganira ku kibazo icyo ari cyo cyose cyaba gihari, ku nzira y'imishyikirano, kugira ngo ibintu bumva ko biteye ikibazo bibonerwe umuti. Aho ngaho u Rwanda runizera yuko iyo nzira rero yatuma niba ari n'amategeko aba atubahirijwe abantu bagaruka mu nzira yo kuyubahiriza. Abanyarwanda bagomba gukomeza kugira ubumure, nubwo tuvuze yuko ngo icyemezo nka kiriya kigira ingaruka, ariko bibuka yuko atari ubwa mbere bibaye, nta n'igihe kinini gishize bibaye umupaka ugafungwa. Nibyo koko bigira ingaruka, ariko ntabwo bigomba kubuza abanyarwanda gukomeza gahunda zabo.